Euro LTD. Dolar 83, euro 86 som 10 tıyın, rubl 1 som 35 tıyın. Assalamu alaikum hurmatly YouTube görүүчүлөр. Биздин каналдын катталуучулары саламатсыздарбы? 16 июль 2022 жыл күнгө ишемби. Московский советский көчөлөрдүн кесилишине обменкаларды билип беребиз. Биз менен болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Expo Money. Dolar 83, euro 86 som 20 tıyın, rubl 1 som 35 tıyın. Variant Plus. Dolar 83, euro 85 som 50 tıyın, rubl 1 som 35 tıyın. Profit. Dolar 83, euro 86, rubl 1 som 35 tıyın. Invest. Dolar 83, euro 85 som 60 tıyın, rubl 1353. Şu menen videonu аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Видео жакса лайк, жакпаса дизлайк басып, ой пикириңиздерди комментарий калтырып кетиңиздер.